Itu kan unci. Dan bila semua terjadi demo sasarannya. Ya, dia. Demo tadi Kenapa mesti aja biasa lah, Mak? Mata-mata. Tadi demo ka dibubarkan bu awaknya bu polisi. Nyo sarang langsung dada-dada. No, putaran di Luk Semawe apa? Bak simpang lampu merah. No, lampu merah. Islamic Center. Tengok kat gebang saudara lu. Siap ni noi lah dia apa? Selesai dia apa?